Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kita di Undelman. Kali ini kita akan memasang kepala Siren Head dan boneka Squid Game teman-teman. Let's go. Wow, lampu jalan teman-teman. Mantap teman-teman. Wait till you see the. Hahaha, mantap teman-teman. Yang terakhir Iron Man teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Mari, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Terima kasih.